Tatou me imai. Ya, ona beta upu le fionga ya tayolise. Ya, olo ta otope mo le taimi. Ba ya tu fo ili tu singa ma le teleo. Ma wa le loto tele le fionga e so malu me se fo so fortua. Pe ana fa yatu. O fea o le ari lifa ia i le vaenga e me se o le inconsistence o fai unga fionga i famsinu. Ta si le vaenga sa fata vai monga tolu e me se foi fale ari ditasi. O i le tatalo atuai e mo o miai le tatou lua vai toru le mo mia. Whangaroa kasi vo i le kumalo mo. Aioi. O mia le anga o i e kau ke whaasoro muli ai ma ave ese ai le angoa i o isi ke re ero se kala tu loua o ke le whaaleanga inga le whaamasingonga ai ao kofesiri because I am entitled to my own opinion ao kofesiri mai e so whakukuanga to me personally le so koe whakukuanga yeah. Le fatalila o apili le fakati. Lenga manku fola so du furu lenga ora lenga refuse ai fo ia le fionga le famasino. Ya, tele ale te fatalila nga la woto avele apili. Ka apili le fai unga. Ola le wingo la tano. Le mea manga o evakua u Samoa. Ele mo fai nga vakua o presenta o evidence ilungo le. Ole AVL. Yenga. Ole hase o hau le kangi. A yengi kanga ka piko siringa ka hau o ifo mo ko kuru mo famisingo. O ifo yere o ngari ire le o fai fare nga mo fare. Ala mela lenga ke ifo mo kwa manga o eva ko Samoa ma fo sia. Lenga fo nga ke ko ke manga eva ko Samoa nga nga e su nga fakari me kia. Nga e su fa valea ma le o ko vale. Ai feo ki wai pa wal mere ko ke manga o. Ore kaimi o ke ro ke manga malo o mai ngamea. Le lo fai. O ke manga malo o mai ngamea ko ke kau mafai ko ke fau. But here's one thing. E kasiar mere ko ke manga o. Inga io ko fai se ruling foi lele. E au inga io ko fa sala lau. E ka au fia ila prokalame. Mo se mila ai se fai ko fia. Isa lau kala. Nga ke ile wa afia fuala upoka lame. A ole kausa ili aku le amio kongu upuma makala kau fale anga le ungari ile. Ai kasiar ma fuanga. Le ko ke ngau. Le nga foi ko ke kongeki o mai ku o me. E ko ke kongeki. Se ko ke fiwa ko ke kami mai ma ko fa fo ringa mai. E mau ke lo mama wa ko ke HRPP. Ela foi nga ko feika. E kau ke feika kere pe a kau karasa waku. Ole ela le whaingono mea, la le mawhainga mako kau kakala. A oai e wha e exposing ar kou ola pio. Oai. O kere e kau whaleanga. O kere e tau whaleanga atu. A oai la ka ngofi e whailoa i kangaka. Lenga ora mako kiu ke le familia. Lenga ngai always lava. O kere i whakukoinga kuloua la fionga kamai kai whamasingu. Kuloua. E a rosela. Me foi ngang ofinga o ela roia. O ke manga e apiri la fai unga ai sea. Le nga conflict of interest longa li foroke la o maka. E a fai la ka ko woro i mengi. Le nga oresi e uia o i ka fa le nga runga ri le. Ai langa o ke lo la ye me la hurt ya kia. Le nga foi le ngo exposing a kunga le forensic audit le la vea i mar fare pui. La vea ai male official ngupi faisa vai ma fale ia lenga le ko ar kon kalaki ai ore kon kalaki are ko alu or fa masingo le lai nga la vea ai meia vai ore ko alu oro sela ore uso ki la vea ulo ki la vea langa ka mo fai lo haku meia ia mangingo ile ku oi ki la vea ole isi lima kamaka ulo ku la par HRPP Olo nga usola. Le ia ilang kong kalake le fa ia isi ngaruenga ia. Leo ke kure ia kua. Koe ore te wha ia mea ia. Po sao kau.
karango mai la Samoa ele kai la fam singore fa makala ile o ia le sikanga ka le fai dia oh my god kiro vai que foi ngo ngai ka ko me fai Samoa ku se pu vai fai ngo ka i ku foi se ya ka fasio kanga ka foi ka foi ngai kanga ka foi escape mai maleo le hanga hoi ngai ai wa maua va ngoi so la ai ko ka pu e mai si leo la su fanga mai ka kai ngai leo usa la su fanga fa pi o mo se ma pusanga ai ko yo mai leo bad cops ko mai leo ko ya e vai ko ngai ka kai le ngai escape mai so fa me la ave ko ave sa o ko ave leo ye le so le me ngale wo vai ku ro fa kusa ko kama pusanga ko fa pega ke ma pok se fa masing ai lunga sa ngwa le pek pro fa masing oh la ia ai awe ko ki umai ko e mau ki ngo ala ka mi miro ko fa pia amai sa mo le linga si alo fa ka fi ola ia ore vai ngalena ele tūlanga o whai ngā whai unga nei mea o whamasino. Tātou o mai le tātou mata upu whai ue whasoa ele nei vanga o le fiafi. O le tūlanga i le Vietnam ma le e ore na uto e remanda na uto e tau fia la vel whare pui sunga ya James ya mai seo le si ya na tamale la te tolua. Ya o lo fa go pe ona tala I tualo na to lo no tulanga o mai tanga I lalo ai inga ya mtulanga fa tula fono ta fia ia pe pa malanga matulanga fa pena ya na fo wa lo I luma le tulanga o molianga I tulanga o tupe palapala fa mamaina tu Samoa mamaina fa pena ai o le update le te fia focus ai lava uia o le tūlanga I le update le na forsia le fionga le palemi e tonu o le palemene e o le foi una mai se fina ngalo le fata tanoanga le fionga komisina langolango fionga masanga e le o talia ina mai e Vietnam se physical visit ia po se tūlanga fa pena even for yo se phone call po se video call po le ala vai o kali ya Vietnam e leo Vietnam so tanga fa va malonga e fa so ku ai ka ko ngai kamai kia e le o momia e le o kali inga ai e le o mapula le nau ta I o le malo ma le matanga ruenga o leo ina ia se ma tu ala ngar kasi ala au wala so ka inga lau fa kanga mai o le au vaku ka ko visiti o nga avele o nga fesili leo Vietnam I da wali ia o nga koe kali mai la ia leo e koe kali mai leo ewe wingal na pawa nga the way of communications life akanga merke mingi even a phone call even a video call even a Zoom call even a whatsoever a physical visit or elesemea ngare power bere email mai ko fisiki wa mai da wori nga e longo inga la kwa kali mai Vietnam ta two boys are good oi pauma